Učimo Sinhalese. Tema lekcije, kuhinjski pribor. Pegini, Tanjur, bedini, zdjela, kopije, šalica, magi kopije, šalica za kavu, videu, čaša, piseje, tanjurić, grupo, vilica, hinder, žlica, te hinder, čajna žličica, mese hinder, jušna žlica, pije, nož, bateri pije, nož za maslac, čupa stekeri, štapići za jelo, nupikin, salveta, mese mate, podložak za tanjur, mese reddi, stolnjak, bađane, lonac, točije, tava, bedun točije, tava za pijarženje, suspini, lončić, pajini, poklopac, kotale, čajnik, ti počije, čajnik za čaj, džangi eke, vrč, tuti, pladanj, penima bandun, zdjela za posluživanje, penima hinder, žlica za posluživanje, kopimlelu, daska za rezanje, puta i vat krna upakarni, gulilica, girčari, ribež, visak eke, pjenjača, supeteluo, lopatica, kem badun hinder, kutlača, adu, kuhinjske hvataljke, minma kopije, mjerna čaša,
Min hinder. Mjerna žlica. Suduru kodijev. Cjedilo. Pejlnev. Sito. Baking totoi. Lim za pečenje. Baking budding. Posuda za pečenje. Mošere karne budding. Zdjela za miješanje. Balnev. Valjak za tijesto. Awen atusun. Kuhinjska rukavica. Eipornev. Pregača. Multingie toai. Kuhinjska krpa. Lunu bedini. Soljenka. Gammelis bedini. Paprenka. Džerel. Staklenka. Teng viutakej. Otvarač za konzerve. Botal viutakej. Otvarač za boce. Gorev po. Kjopir. Bađene. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite FlashcardsLuna, kam i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.